nomkhulu. If we're gonna allow such things as baba banamhlanje shuthi sithini kwalabantu abalandela kuthina cause siyazi ukuthi baba bethu nomama bethu into kanje babekwazi ukuthi ingane bayigula umphethwe yini babekusheshe babenqanda fast, you know what I mean, babekwazi ukuthi beyinqande into efana nale and bekwazi ukuthi beyilungise. But if nasoyihleka angeke isise ndawo, yabo. Ngiyayibona imibuzo eminingi la abantu abaningi mangibuza umbuzo ukuthi hayi DNA ingane shuthi abantu abangawafundanga ama-comment ama-screenshot engiwenzile. Ingakho ngithi I'm not here to talk about that. Usisi angimazi, angazi ngihlangane naye, na ubuhyashi nama-screenshot ashilo ukuthi ucreate kanjani ini AI ucreateile uze yachaza ukuthi mawubuka ama-screenshots amagama ethu lapha phezulu ahlangene like Omega Mncube, but bozongena namanje ku-Instagram wakho ungene ahlukene uzuyichazelene usisi ukuthi nokwenzeka kanye umuntu umbamba kanjani ukuthi no AI ngoba bona bakwazi ukwahlukanisa kwi-AI bafana benze kube igama elilodwa. So ngathi ngibheka leyo ngathi nawo uqinisile ngempela wathi ya so bayicreate ngaleyo ndlela leyo, but naye emeyichaza usisi emeyichaza lento uthi ubani angazi noma ngizombiza ngo-Aliyah noma ngizombiza ngoLwandle, but yena usisi khathe yenza lento ebengafuni ukudicela igama lamphansi, ebengafuni ukukhoza lento esiyenzekile ngoba uzwe uyabhala phansi useyasaba yena befuna attention yami. That's why I include uOmega wa include nonkosikazi wami kuyo yonke lento le, yabo, ngoba uthi yena ucreate i-conflict between uMogel no-Aliyah, which is abantu ababodwa labo umuntu oyedwa lo muntu loyo. So ucreate i-conflict between the two ethi lo umabani makhwapheni wami ingane encane une-tattoo kanti uyena ukhuluma naye, uyena okhuluma naye, yabo, uMogel okhuluma naye ku-Aliyah. So bekhuluma kanjalo ufuna i-attention yami ukuthi mina ngiyozolana nosisi lo wama-tattoo, which what I did, yabo, cause ngiyakhumbula ukuthi lesi konje wangi-DM nama-tattoo wakhe, ngahamba ngam-DM-ke nosisi ngathi sisi wami uthi ngiyanguMogel engamazi ngiyaxolisa ngiyangibona ukuthi usekhuluma nawe ukuthi uthandana nami ngoba nakho nama-tattoo nani awusisi wami wazi wangento ongayazi lapho singazani. Ngasho nje kanje ngathi ngiyaxolisela wathi sisi ngiyabonga igama lami sekugcela phansi kodwa angizoyimela mina lento into kanjalo washo kanjalo. Emva lokho wanyamalala usisi, seqhamuka manje sengizwa ngobuhle the same conversation I had nalo ngithi ngiyamdabukela, seqhamuka manje lo sisi ungitshela the same thing ukuthi yabona-ke manje ukuphendula njengoba singazwanga lutho emva kwalokho uthi yabonga umphendulile ebefuna leyo nto kuphela, ebefuna ukuthi nje i-attention yakhe and umnikile i-attention wathulwa nyamalala ngoba enyamalala izolo usuku lonke after ngithi na how wathi ya nabuhle ngibuza wazi ngani wathi nomngani wami ngoba ngiyazi ukuthi ngikhuluma naye, yabo, naye is very strange but it's fine. Naye ngitshela ukuthi no utshelwe uyena ukuthi umphendulile wena umnikile i-attention ebeyifuna, manje usefuna ubuhle amsize ukuthi ayicime yonke lento cause yena bengafuni ukuthi iblowe kanje, yena beyifunela ukuthi mina ngimnaka. So mina into lami lithi if mina ngimnaka usisi ngoba ethi ngize London, yabona ukuthi dangerous kanjani obsession. What if ngampela mina ngibona ngathi okay to prove lento ayikho athi ngeLondon khona ngizobona ngampela, kanti mhlawumbe usisi bengibona what mhlawumbe ngabana ngikwaze because umuntu omumthanda bese kufanele ukuthi besiya kuma event like ama fans have become umuntu ebekuthanda uthando lomuntu li dangerous ngampela ngoba ama fans asibamba uzubona ukuthi intamo yami yaphuma ke manje hlukana nomzimba ke manje lo muntu ngithanda impela kodwa hayi ngentamo yami phela manje, yabo, uzucasa ukuthi hayibo wena ngidonsi phela hayibo yabo, because umuntu uthando lo muntu it's very 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 dangerous, yabo, izinto engishoyo. So what if ngile laphana eLondon ngasho ukuthi okay sengala ebana mhlawumbe kube khona enzakalayo kumina, you know. So izinto ekanjalo ukuthi and umuntu obe obsession behavior or i-disease leyo akaziboni, but the more uthi wena ayikho leyo nto leyo you making it worse cause manje kuyena iyaphila lento wena usho ukuthi uyahlanya, you know what I mean. So ebese funa ukupruvela ngampela ukuthi ikhona kanti bezokuprovela uzoba ingozi nawe ngakushaya ekubulala ekugwazi ethi uyangibhedela uyangiphikisa ngiphisa ngento engiyazi, you know what I mean, afana kushanga uma sekushanga ukapha ethi nje wena wamphikisa lento ikhona, kanti izinto kanje you take notes uyayibheka kahle and then you find out how do we do this, how do we go around, how do we sisiza kanjani, cause bekuzoba ibulima ngampela kumina ukuthi ngibane ngisukume manje ngithi ngoba khona umunye othe izolo kumina mfethu hambe emaphoyiseni banovula icala because manje sunokufakazi nani ngathi mina mfethu angena umuntu kanjalo, yabo, sabantu abaphilisa abantu abeze ngokusiza abantu, you know what I mean. So into efana le mhlawumbe ngoba ikhethe mina ukuthi mhlawumbe nami ngibe ne-voice ngikwazi ukuyi-voice out and yenze kube awareness, yabo, mhlawumbe omunye umuntu ebezofuna ukumshaya or ngithumele nani you understand engishoyo. So izinto ekanje awukwazi ukuthi
uyithathe nge-German hand, you understand? So Duncan awubhale mfethu ingoma ngalento nje yami ngiyakwazi ngabhala, but ubhale ngento ezokwakha, because right now mfethu umhlaba manje uyabhubha, siyafa sibancane, kunedakamizwa, abantu besifazane bayabulala, amajita nawo futhi ayaframe ayayibulala, kuningi okwenzakalayo manje. At least you can do is that 1% or just once lento encane nje ukuthi try to be help, usiza, make a change and stop being negative all the time. Kubuhlungu bafethu, it's not kubuhlungu, you understand? Kubuhlungu because lento le affect ona phela, affect umndeni, affect nabantu around wena, affect abantu abaningi, you know what I mean? So nje ngayizolo manje ejimini ngihlangana namajita engijima nawo, uyabona ukuthi affected ngalento, yabo, and until oyedwa ibreak wathi hayi mfethu uyatrenda, because ubonile ukuthi ngiyithulele nje, ngathi ngiyazi ngiyatrenda, ngathi kusishaphi mfethu, ngifuna ukusho igama lakho banyamazi, ngamchazela babona nabo ukuthi hawu mfethu, yabo. So but ngawabona ngendlela abakhathazeke ngathi lento ay affect ona phela, affect abantu abaningi, but if sizokwazi usibambisane and fight this, agcineni sizokwazi ukuthi siphumelele kuyo yonke lento le, and sinezingane sikhulisile nathi sizingane. So yeah, ungakusho nje bengifuna ukusho kahle kahle lokho, bengazelanga la ukuzobhesha. Ngiyazi bafethu ukuthi benilindele indaba ukuthi ngizothi hey usibani bani, yabo lo uyangijwayela, lana fanele ngimfaki, yabo fanele hayi no asiyenzi lonto le, asikhulisanga kanjalo and fanele noma thiwa mhlawumbe umuntu ukhuliswe kanjalo uyashintsha phela, bongumuntu osiboniso somdala unekusasa ekhona, une-career ekhona. I'm very ngumuntu ngifundele lento safundiswa. It would be very dumb of me to do such a thing after I've worked so much in career yami in my life and I've built, and you know, and nginakekela and ukuyinikela emsebenzini wami ukuthi ngabane ngisuke nje ngenze umuntu okulima ekanje, ngikhulume kanje in public, ngibiza umuntu ngenobody. Akekho umuntu onobody emhlabeni umuntu ubalekile ngendlela yakhe. So if kuba khona abantu abazokwazi uphusha leyo nto leyo ukuthi khona abantu abamanobody, hayi thina asingeni ke leyo, thina sazi ukuthi umuntu la umuntu nje, ayinto nobody igama leyo, inobody ilutho igama, but umuntu yakuhlukile, and then it's how you place it. So ayikho umuntu obalekile emhlabeni, sonke sibalekile ngendlela zethu ezihlukene, yabo. Naye nje usisi ngoba ngisho ukuthi nabantu abane obsession disease whatever, nabo babalekile mfethu, yabo, because uyakwazi ukusiza, and omunye umuntu uyakwazi ukubukela kuyena ukuthi hey konje usibani bani waye kanje, abantu basizakala namathi ngiyosizakala endaweni kanje, yabo. Nabo khona omunye umuntu nabo wazi ukuthi unosizo oluncane olukhona mfethu, reach out. Mina ngikhona ngihamba bengisho nakusisa ubuhle lo, ngithi don't worry, look at ayi ngiyasaba nangithi akekho umuntu ozokwenza lutho, when you do good akekho umuntu ozokwenza lutho uthi ngampela uyenza ngeqiniso ngenhliziyo evulekile. But if uzoyenza because you want to gain something, inhliziyo yakho nengqondo yakho izokubheka ukuthi I wanna gain this and that, but manje if ngenzeki leyo gain uzobona ngathi uyayifaila, but wena awuboni the good that you did, but ngoba achievanga lokho ukuthi uyafuna uku-achieve, ngikusakubona lokho okuhle okwenzile, you know what I mean? So yonke into uyenza ngenhliziyo evulekile, inhliziyo emhlophe, ngenhliziyo enhle ukuze. So ngiyakubonga siswami, ngiyabonga kakhulu bafethu. Senginithathele isikhathi eside kakhulu, bengizosho nje lokho, akukho okuningi, ngimthanda ukufa nokuphila, and ngiyabonga kakhulu isupport engitholile throughout yonke lento le. Kukhona abangisupportile, kukhona abantu bebekhona, and nalabantu bebekhona angisho ukuthi ba wrong, yemi yokugcina nje sengihamba ngisho ukuthi ba wrong, cause uma ngampela lento iyenzakalile bezobe be right, be supporter, uma ngampela upha umfakazi athiwa ngiyenzile, so bebengekho wrong, understand? They were fighting for intombazane, they fighting for lento ukuthi khona abantu abangoze baphikile ingane. So akekho umuntu right, akekho umuntu wrong kuyo yonke lento le, yabo. Nalaba abebengisupporta because they were supporting because bazi iqiniso lami ngokumsebenzi wami, phela umuntu kumbuke umjudge from ukuthi lo muntu kanje, but nalaba bethi hayi wena wise man what ingane this ingane that. I'm not bashing anyone, nala uba right, and into right you fight it until umuntu iproven guilty, ngisho njalo. So bonga hayi proven guilty ulento uzani innocent, baba wena habo ziyakhala le emanga wong commission ziyakhala lapha endaba yokudlala, yabo. So yabo fethu, so ngiyabonga kakhulu iqiniso lenu, ngibonga kakhulu, yeah. Kuningi kakhulu bafethu la bengase ngithi ngiyafunda nganiphendula, umunye uzo hayi ngcono nje ngithi lokho bengizokusho nje bafethu. uNkulunkulu anibuse, sinibe ne weekend enhle, impela sonto enhle, nathi soba nempela sonto enhle, niphephe, don't drink and drive. Sizongena uDecember manje,
ingane sezoqeda ekoleni zingamabi nama pen down what siyazi ke pen down nama pen down what eza ne rate enkulu yengane eyishonayo zibulawe yina lokho nanga so bafethu ngiyacela nje ukuthi siphephe ngalapho sikwazi ukuthi siqale unyaka omusha kahle sisonke sibumbene sibe nenqubekela phambili henhle haleluya haramshna hanam ayike sengichazele salute nami ke ngathi abantu abachaza nami ngichazeleke manje ngiyabonga kakhulu mfowethu salangi nomfazi awu semi Freddy danke njayami oh ngisalapho mfethu ngibona nanga umchithe ekhuluma ngeMondlo i-event isakhona eMondlo e3105 eFryhead abahlala eFryhead nabahlala oPhongolo surrounding areas isakhona umhla ka23 a week before that a week before umhla 23 la khona bekushowcase ama talent abantu bazofika bezocula bedance abantu abazovulela ulwa nomnqobi umhla 23 so labantu abazoperform it's more like an audition type of a vibe where we have like a full week abantu bazofika like a competition and then we sizokhetha mhlambe 2 on each day uthi Monday sokhetha 2 Tuesdays khetha 2 but different genres ukuthi genre uthi hip hop mhlambe ikwaito la i-house DJ la and then on the actual event omhla ka 23 laba sibakhethile ibona abazovulela umnqobi nolwa uNdlunkulu abazofika ke bezo perform lana is just celebrating our own talent back home ngoba nje ngihlala eFryhead akuyonto etheni kakhulu bafethu sizo supportana it's more about nina not about umnqobi nolwa is just there for a big artist abazobe khona just to add on to le talent leni so akuyona into engabo into engathi thina baseFryhead into engane yabo so semahlale phansi noNduduzo lo ophethe lapha e3105 sathi no hle senza ama event ukuthi sibiza abantu abaningi line up kugcwele abantu ama celebrities odwa kanti ikhona italent la ngaphakathi la hlala ngakhona yabo so it was more about that no this time around asibane bethi celebrate abantu basemakhaya celebrate abantu basemadlandleni sibiza italent emakhaya liningi Friday bayacula masikandi ngathi kuya rap o DJ noma uthi uMC noma uthi uyini noma uthi ushaya ingoma cause ngifuna ukuplana like ngizoyicreate ngizoqala ngengoma shaya ingoma kusina konje izoba more like a theater vibe theater musical vibe where we just have fun and phuma umphakathi yabo kube mnandi siqala into kanjalo ukuthi into ezobenzeka annually every year kuzoba khona leyo nto ukuthi nje kuba khona ama artists celebrate ama artists akhona khona Fryhead bafethu sengisalutho kokugcina manje ngithi mina owenu ngimthanda sengibahloniphile nabanye abantu ebengibandi cha bafethu la sihlangene ngodaba lelo silazi sonke ke lingenze ngawumuntu ngawu a wise man once said izolo ngatrenda and bengifuna ukuyisho la ukuthi hayi bafethu lana ngizele for self pity angizele ukuthi ngizogxeka usibanibani or ngizofuna ukudatshukelwa asisambi kanjalo le ayihlangene naleyo nto leyo le live bengithi ngeke ngiyenze kahle bengithi yonke lento le angeke ngi-entertain yabo and I was advised a lot by a lot of people yesterday but wise bethu nga-entertain ngashadisa baniyeke idlule yabo and ngathola the reason why ngithulile izo ngaphakathi mina bengibeza abantu besho kodwa ngaphakathi mina so like no into kanjena kumele uyithulele khona izinto ngizokuthulo ongathi ungayithulela but into kanje angimele uyithulele so izolo ngithule ngoba ngihlonipha usuku la izolo bekusuku le march labantu besifazane lokuthula so ngithe angeke ngifune mina ukhoza i-conflict ngokuthi ngiqhamuke nalezi indaba zami kanti usuku labantu besifazane sekuhloniphe lokho gender based violence ibaluleke kakhulu le nto lesonke and imashi yokuthula so that was my reason why izolo ngithe no angeke ngize ngisho lutho ngizolinda idlule bese ke ngikhuluma ngayo namhlanje yabo and then uthi nosisi sicela unyuse izwi futhi siyazi nomfazi so bafethu
yonke lento le live yami it's about obsession ne being a pandemic. It's not about here ukuthi ngizobhesha ubani usisi noma utheni wa creator in none. I'm not here to do that. There is not about pointing fingers ukuthi lo uyabheda lo okay. And secondly ngicela ukuthi ngibonga kakhulu usisi ubuhle Mbatha okwazile ukuthi ayihluphe because yento ehluphile izolo ngithole ngo-Omega ngizangathi lo Omega ukuthi kuse na into engithola i-message ngithola kubuhle Mbatha kanje and then ngase angazi kwenzakaleni lapha. Okay, anyway ngiyaqhubeka ngase ngisho ukuthi hayi no sisi wami wayesengilandisa usisi ukuthi no lo sisi uyamazi and uyabona ukuthi kwenzeke kanjani uAliya noMogel umuntu oyedwa uyamazi vele ukhule naye ubani uAliya lo ulwazi lo uthi umkhwanazi wamenza imdumiso ukhule naye wayevele obsessed ngami kudala since kudala into yamanje wayeze create umuntu ongekho ethi wena aphinda athi ulale ekhaya yabo nje ukuthi ngiyabo wachaza ngoba benibona nje ngifunda lapha yabo ukuthi uyamazi uyasisi manje uyasaba naye nandadadadada so yazi yakhulela ifikeni ekuthenini kuze kube into ke eyenzeke izolo kanti it turns out ukuthi vele usisi wakwang DM a long time ago, few months, 5 or 4 months ago, if abantu abangazi ku-Instagram ngoba nganga-reposta le nto yakhe eyibhalile yama-tattoo engitshela ukuthi how obsessed she is, she's inspired by my work. Ngami ngaze ngayijabule baze basho abangani bami amajita engiphila nawo enibaziyo basho bathi wise yabo sihleka njengamajita bathi wise yabo le nto mzana ngendlela enza ngaphandle hayi lo muntu usengakidnapha kunquma ngeke umuntu abhale igama isibonge date of birth inyanga nosuku uthe komzimbeni wakhe uthini endodeni yakhe uthi nabo yazi amajita kuhlekwe ngalo nto kanti nami engazi ukuthi nganti kusasa izophuma le nto ibe kanje. So abantu abakanje bafethu akumele sibabheshe yabo. So we don't need to bash them. We don't need to say uyahlanya nani because vele obsession it's a pandemic. Obsession it's a disease. It's obsession ukugula. Understand? And lo muntu lo usuke ngayibona ukuthi obsessed uyagula. Usebona ngathi yena iyaphila ngempela. If ezokwazi utshela umngane wakho njengobuhle nobani bethi bembone sayingane ecreator lo muntu lo ethi mina ephinde tshele bona ukuthi ebesekhaya elala nami. Yayibona lonto. So yabo it's a disease yabo and ayenzeki lonto kuphela kwabantu abafamous ukuthi umuntu uzoba yifan yenze amsho nawe ukhona umuntu omaziyo onomngane uzubone nami mhlawumbe ukuthi hayi ngeke but wami omncane ngiyazi uyamthanda lo mngane kodwa ngendlela usuwenza ngayo manje sekweqile. That's an obsession yabo. It's something that we need to look upon and it's something that we need to fight together yabo. So akusizi mina njengamanje ukuthi ngithi okay wenza ukuthi lo sisi wenza ukuthi nangi siyambona ukhuluma ngomkhwanazi umthwanazi wamtrain say that now it's clear to say ukuthi no inkinga ukhona inkinga ekhona you know what I mean. So manje how do we fight that? Angizolo besimasha njengabantu besifazane simashela ukuhlukumeza abantu besifazane nalokhu sakuhlukumeza kumuntu besifazane ngokwengqondo you know. So I feel like we need to fight this together singakwazi singaphoni fingers and ulontuzana ubani ubuhle usisi lo ubuhle ongitshelile ngiyabonga sisiwami lento yenzile ubuqhawe ukwazile ukusiza umngane wakho yabo. Lento yenzile umsizile umngane wakho wena ubona ngathi mhlambe hey abantu bazothini lento yenzile mfethu ukwazi ukuthi to expose such a thing it's not only embarrassing a person, you know what I mean. Embarrass awumhlazi ebantwini kodwa into yenzayo awubone ukumsiza ukuthi athole usizo uzothola futhi usizo ngoba abantu abaningi seba away. I'm sure ukuthi bakhona ngisho abantu abakubonile lokho kuyena eduzane naye, you understand. But manje ngoba uyasathi nabantu abamnyama sekanjani sizokuthi mase kwenzeka into kanje we gonna laugh it out njengoba izobehleka nami ngihleka mfethu ngifuna uqamba ama lento ithe iphuma ngathuka but ngase bengifuna oba ngiyazi ukuthi no ayihlangani nami ngihleka ama comment bebewasha abantu bathi hawu nginomfazi awuzwa yini yabo nje lonto abanye besho ukuthi esambone emshadweni Nkosi yabo ukuthi wayesevuka ezo zanti amangu iqile khonta phezulu yabo lezo zinto lezo sihleka bengi abajita bengifonela bengihleka yabo. So such things we don't take it to heart but we take it as a lesson ukuthi if mina ngizothula ngento enzeka kanje and I know ukuthi mhlambe nginayo ivoice engakwazi ukuthi isizakale because at the end of the day bancane labantu. You need to remember something ukuthi njengamanje bafethu ithina obaba. Hello Mzansi, welcome to Umgosi waseMzansi. Bekunema conversation la be-white friend asibonelo Wiseman Mncube ne-side chick lethi yona ikhulelwa apparently seyinemntwana nyalo and
Usibonelo abantu abaningi bahlolo bakhuluma ngaye the past few days basho ukuthi waceda kushada sekunetikandali letingaka, so finally udecide ukubreak isilence yakhe. Uyasho ukuthi lo girl she's using AI, akusuye lo muntu lo bekakhuluma naye and obsessed ngaye from kudala uthi uyadi ngaye because wakwamsendela ipicture ayimathathu girl ubhala imathathu igama la Wiseman, sibonge i-date of birth konke othi girl vele unenkinga. She actually needs help because le nto lela yentako njena ayikho yonke, uyamtrendisa nje mahala ngento lengekho. What do you think wena? Do you think it's AI or hlampe Wiseman uyasishaya shaya? Mina nawe sidobonana next time. Goodbye.